Nisunyi na bepipa Arehona beko Galilea brantie fefe refreo Nisunyi na bepipa Arehona beko Galilea brantie fefe Ame kesepa. Kemo amewa. Enne nyame na modom so mayati ewo yenua Abraham eye yasese. Mena nyuma atwa adwomo no ya wonu ye wo wanyiminu Abraham ya no ate. Nyame asam ka kire yen se. Ngo dwomo nke wa ake. Enhira ne wona obewu ewo awradim. Dwomo ya meni go ye no chobi. And I think that is very powerful. In Jesus wa yake no jino ko ni edalo powerful. Madwe yem se eye asemo a emudo. Injo mo fia me ake egiwo mo ni minko. Owie na o ka kire se yewo ewuo no ewa ahoro mienu. Na egbe na akra ke wa ke wo ye gbele so to enyo. Wona obewu ewa sanua nase. Meni ba gbo ye semotoleshi. Anyone so a wonwu ewa awradim. Ke meni ugbo ye nu chomi. Na asembisa kese a ewo ho ma ye nyina ne se. Isane bi mo ple ni kasi ke wo fe ya. Dachi wu fi asasi su a. Ke wo se o shishmo ne no. Ewu ben na wu. Me gbele jino no ogbo. Ena oma ya te ase se. Ne anu wonu hia ke. Esan sani da so kese a ye wo wo nyame mu nti. Ke to ne ke nya no ke mo ple ni wo yo enu chomi wo. Ah nyame asam e ka kire yen se enhira ne won a obewu awrade mu nti no. Ni nu madwomo ka wa ke jomo ya me ni gbo ye nu chomi wo. Bible ma ya te ase se. Mala ya wonu hia ke. Ye bre ne ya haw ne amani huna ye hu asasi so no. Wo to le ka de me ka manani wona ye shpone no. Ye fi asasi su a. Ka wa shpone no. Onyame obema ya mo. Ni mo ba o ayiko. Eni so ye ti nyina be pa fi ho. Ya fo nu wo fo fe ba chumo fe. Na oni e betena da. E ka o ba isi da. Asem bi e wo Philip fo nwoma. Yomo ko ye Philip bi a wolo e. Wona obekan tribute no asore ne de na ekan ya. Meni ba kane tribute so mo no e kane ni. E ya asem ba ko amani ji ho pa. E di yomo ko meni mi sho e wa. Mi gidi se osmafo Paul esan san ni da so a owo yinti no. Iyo ya ke ba ko pa lo e ne kenye no kamo na e yo e won. He was able to sit down to think whether he wants to die or not to die. Nya etashi edwen ya ke mismo magbo alo insumo ni magbo. Otimi susu se ahokire wo ho. Ebetimi aba so obewu but otimi ka se ebi obewu ana wo mu no no apeke de ope. Aka nya susu ya ke efimo ye. Esu ake egbo alo gagbo lenche hala no na esu. Philippians chapter 1:22 say, if I am to go on living in the body, this will mean fruitful labor for me. Yet what shall I choose? Edia ina memfa. Teno ni mahala. Teno ni mahala. Edia ina memfa. Teno mi no ni jini. Enti no omu se wo sinanim. We na kegbele manyi. Eno omu se otena so a ebeya de abeye nhira ama ono ene won a odi nyame asem ma won. Ne na keke yinwe e ba fe jomo ke ame ne ke yomo ha me. Enti na sam se edan na memfa. Yo e yomo jasi temi no ni jimi ko. I do not know. Ake lechele 23 I am torn between the two. Ake mi hao ye nyote. Oh ka ame kasepa. Kamo amen. Minim Ile na sane ma mienu mi hu nia memfa. Ni bi enyo ne ena mi je no ne ko. Mempa boni se. Mi sole moji ake. Me ya ye agidifo no. Wo meni woji mo ke you should be able to reach this stage. Ake wonye wo ma wojumo no mi. I was say etimi dru gina bia bia tese ya. Ake ni kato se nyina ye nipa ye besuro owuo. Wo fe me ko meni wo ba se gbele gbe. Se owuo ba ye betimi ahia no. Ike gbele ba wonye wo fe wo titi wo kekpe. O me hu se kwa huru bebre wo ho a. Owuo ba di panchen. Wonu hia ke be so te baba ocho no di gbele ke ba wo ngo. Na se uyo Kristoni a. Ike je oji Kristo fo je. Mesuro owuo. Ka se gbele gbe yi. Hwe obi enu na ka chen se uyo Kristoni mesuro owuo. Kwa mo ko yin blo no ke la ke no oji Kristo fo nyo ne ka se gbele gbe yi o. Kemoleko. Catch any be your mommy. Kemoleko ami ka se gbele. The Bible say enhira na safo no. Eja ke mele ke jo mo ji na ke me. Osmafo Paul ehun sade no. Ibo fo Paulo na ke ni ne. Afa otimi ye na adwen se. Agbene nya fe dwomo ake. Memfa owu ana memfa nkwa. Mako gbele alo mako wa. Na de okan ni se. Ino na ewie age ake. Ye akoma so pa ni se. No ni ke no pa pa ake. Obeko Awurade nchen. Iba ya nu chongo. O ka amen pa. Amen. Neso esan se osoma
on some way in Timo Kacho Somo, Somo Queta, Obetna Hakakra. Ebasmasia by Sifio. This is a wonderful man. So you can decide today I will die or I will not die. Banya okwa ke mene obagbo alo sumo no gbo Na me senya mo konkron se bibi mo konkron ke onfa sa di nwura yakomam e kenikeni na awo wo twia na uyo kristoni no oji kristo fonyo ne you walk boldly on this earth ake o fi atiti kenya ye shpo na nanti wa kukutuo mu wasase so onye ye Jerusalem ye shpo ne ma bibia emo hu o ano ko wo ebe ye ne ano ehu nyame ni wo nyame na o de no hu man nyame e ka hanyumo osum nyame e chanyumo ade a enwanwa de se no ni ona ko eji ake o ye presiding elder eji presiding elder e na o ko osofo ho se na ti osofo mo ake osofo me pesa osesame osofo mi opa mi pa chake mo mi enti afi atwa mu ya wo won district end of year meeting ake ya fini we no ame district end of year meeting na chakile say no nim so obeko asuma ile ake baya this is a prepared man na kenu na say wa ye adwuma bebre ejuni baba o menim ade e ka no de ile no ni tatie mu na me gidi se bibi wura no ni yo ya ke no ko bote yi e na o ka kire ne sofo se sesame se presiding elder ne ke sofo ke chake momi ake presiding elder chake sofo tie won sesa no o sofo botwe chakile o kwa sori kodase eke so mo ya sana watwina mu na ka o chila mi no na nyame friend ni no chofo ni de chele this is the person we are witnessing his death ne ke gbomo ne wo ya egbere o dase ni ni bompai se nyame fa bibi wura ye mu na no mi sole ake no choke no kwa wo mi lebi ne na se nyame dum ye ya ika mo dowo ye niam nyina can be measured you can measure everything relating you ake oni bi fe oba susu o fe ne teke no fia no ne benke bo oba susu lo duma pepe ne basa nyame nam so be ye oye ke fele na kan nyimo ba cho ehia ne won a jomo ya meni obewu ewo awurade mu ame agbo ye nu cho mi na honhom ne si you moleke obahome afiri won brem amajo ame keja me tole baba wa for nyame nka mo no chichi mo re wekuma nyima afita nyine hye ije se ne asi iyo ya ke no ne bane ye kra ne ni da so obenyina kyesa wopo wobenye no kama chiba da chenike na so nyame adum bam timoni nyimo do mo ba edu ba bia adwene nyina ye ne sa okọ so be do mo fe fiara ke yae ne na nyina bubu a wonhu ne onye energy fe kumonele no but God has something in mind timo nyimo ye do ko yayi onyame je no no cho helele ande ntina bre mu de nyame anyini ma ba ne ke be ami na nyimo helele nyame nim ne oye nyimo le no na efie etika akoma to yam o hano ti anyomi ema eyire maame nga bi nana anyone akanyina kemene chefe obi anka na koma ntoni ye obiamo edu atwie wu yasi mi gidi sa amfa nyame achi no ne ba ne eto nyimo sulia onyame ototo ne ma nyina mu na brepam no nyimo na to ni fe gbeja no so be papa mi e we be yen nyame nka ye nyina ya ho efita wo fe ewo Yesu Kristo dimo ya Yesu Kristo babi bibi afa ye ho no so be fa nyame ani ake no fia no ni ko ye ba to nyimo yi na ama nyame aye kese ne ni nyimo afi agbo ka amen.